Tanjuga. Moji današnji gosti su gospodin Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, i gospodin Čedomir Jovanović, predsjednik Liberalno-demokratske partije. Dobar dan. Dobrodošli u Press klub Tanjuga, temu ste videli. Ja samo da napomenem da televizija BDR2 direktno prenosi ovaj duel. Povod za duel je nedavna izjava gospodina Jovanovića na glavnom odboru njegove stranke, da parafraziram ili da kažem tačno, istrgnuto do duše iz konteksta: Republika Srpska je napravljena na genocidu, na srebreničkom genocidu. Rečenica koja je istrgnuta iz konteksta, što se vrlo često radi ovde i u političkoj praksi i u medijskim prilikama našim, i koja je naravno izazvala lavinu reakcija. Ne razumijem kako to može biti izvedeno iz konteksta. Jel mogu ja samo da kažem? Znači, koja je izazvala lavinu reakcija, moram reći opravdanih reakcija u Republici Srpskoj, ali isto tako i nekih ishitrenih, nespretnih reakcija u smislu da, kao što je ova formulacija proširena, protumačena da se odnosi na ceo narod, da je ceo narod genocidan, tako su i docnije reakcije, odnosno te čak prvobitne reakcije, bile slične, pa je čitav jedan deo srpskog naroda ovde u Beogradu bio okarakterisan kao, evo ja ću to i da navedem, kao strani mentori, plaćenici, razne lihtašice, kandićke i ostale i tako dalje. To je saopštenja generalnog sekretara vaše stranke. Znači, ono što bih htela da u ovom razgovoru dobijemo, prvo, hvala vam što ste se odazvali da sučelite svoje stavove u Tanjugu, ali, znači, prosto da pokušamo da nešto za što smo mislili da je prošlost, da više ne postoji sukob između liberalnog i nacionalističkog koncepta, da smo to pomirili. Ako ništa drugo, ovim pomirenjem DS-a i SPS-a činilo se da je to prošlo. Međutim, ponovo smo svedoci toga da se čitav deo naroda ili čitav narod etiketira, da to počinje jednom istrgnutom rečenicom koja je plasirana u određenim medijima, a da se ne sagleda ceo kontekst i da naravno reakcija mora da bude takva kakva je bila. Zbog toga mislim da je dobro što ste vi danas ovde. Gospodine Dodik, imali ste odmah primedbu da nije istrgnuta i da je rečenica takva kakva je i da rečenica je kvalifikacija. Istrgnuta ili ne, ona je kvalifikacija događaja i da sama stoji bez ikakvog konteksta širega, ona je apsolutno neprihvatljiva i nije tačna, neistinita. Dakle, ja nisam došao ovde da vodim politički duel sa gospodinom Jovanovićem. Radi se o uvredi koja shvatam za Republiku Srpsku i srpski narod u celini. Da je to proširivanje jedne medijske hajke koja je došla iz određenih medijskih centara, prije svega iz Sarajeva. Da nigde u relevantnim dokumentima stoji priča o genocidnosti. Sam Dejtonski sporazum je kvalifikovao sukob u regionu kao tragičan, bez ikakve dodatne kvalifikacije. S druge strane, apsolutno je netačno da je Republika Srpska, i nije istina da je nastala na bilo kakvom zločinu, jer je ona formirana u oktobru 1991. godine, a zvanično proglašena 9. januara 1992. godine. Dakle, Bosna i Hercegovina tada nije imala priznanje međunarodno. Bosna i Hercegovina je tek priznata 5 mjeseci nakon toga. Ja sam učesnik tih događaja i mogu se živo da svjedočim o tome da je Republika Srpska formirana, dakle, prije bilo kakvih sukoba, i da je bilo to odraz političke volje ljudi toga vremena koji su vodili srpski narod i Srba koji su na razvalinama Jugoslavije željeli da zaštite prije svega svoju porodicu, svoje imanja, svoju naciju, svoj identitet. I u tom pogledu je to istinski bilo motivisano upravo tom željom, a nije nikakvim nastojanjem da se kasnije počine zločin. Rat je donio naravno sukobe i možemo da počnemo da pričamo od prvih koji su tamo dešavali, kao što je Dobrovoljačka ulica i neke druge stvari, Tuzlanska kolona i na pokušaj da se legitimna armija koja tada se nalazila u Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Hrvatskoj proglasi agresorskom, apsolutno je neodrživa, jer je to bio legitiman dio sistema državne uprave tadašnje bivše Jugoslavije.
No, međutim, propaganda tog vremena je činila to da se kaže otprilike, evo, Srbi su agresori. I sada vidimo na kraju i ovde određene tvrdnje te vrste koji idu da održe tu logiku. Dakle, ja nisam ovdje došao da sa gospodinom Jovanovićem polemišem o bilo čemu. Došao sam ovdje da kažem da Republika Srpska nije genocidna tvorevina, da se ne može svesti na Srebrenicu i srebrenizaciju. Srebrenica je težak zločin koji nije bio potreban, ali zločin u Srebrenici se ne može izdvojiti samo juli 1995. nego mora da se vidi da je tamo u periodu od 3 godine prije toga pobijeno 3.500 Srba, pobijenih tako što se Naser Orić i muslimanske snage izlaze iz zaštićene zone Ujedinjenih nacija i vršili zločin, a zaštićena zona je trebala da bude demilitarizovana, a nije bila demilitarizovana. Ne pravdam kasniji zločin tom činjenicom, ali ako pričamo o tome, onda moramo da pričamo o svemu. Ne može se reći i neodrživa je teza, i neistinita teza, i laž je tvrdnja da je Republika Srpska nastala na genocidu. To nije tačno. Izrekao to gospodin Jovanović i ne znam bilo ko drugi. Da, ali da li je tačno da ste vi, mislim da iz 2008. intervju, da ste vi rekli da je u Srebrenici počinjen genocid? Dakle, tada je bila, molim vas, dakle, bilo je to vrijeme donošenja odluke vezano za Krstića, kada je sud utvrdio da se radi o tome, i ja sam samo konstatovao da je sud to utvrdio. Ja nikada nisam priznao činjenicu i valjda ne moram ja to objašnjavati, pogotovo u Bosni i Hercegovini, da sam jedan od prvih ljudi koji smatra da se genocid kao kvalifikacija ne može održati, i zbog toga imam naravno ogromne političke pritiske. Ja mislim da i nije bilo moguće i ne može se samo jedan događaj u Srebrenici kvalifikovati kao dokaz za opšte pravilo da se to desilo. Dakle, ako se pričalo o tome, onda se to odnosi na pojedinačan učešće u zločinu, zašto je general Krstić osuđen, gdje je rečeno da je on bio dio toga i rečeno je da ono što je tamo urađeno da se može, to piše u presudu. I ja sam konstatujem to, ja s tim ne slažem. Dakle, nemoguće je govoriti o tome genocid po međunarodnoj kvalifikaciji i međunarodnom pravu znači da se morala prije toga donijeti odluka da se jedan narod u cijelosti, bez obzira muško, žensko, dijete ili starac, pobiju ili na neki drugi način diskriminišu. Te odluke ne postoji. Tamo je bio sukob, tamo su muslimani izlazili sa svojim vojnim formacijama, činu zločine po selima oko Srebrenice. Refleks je bio takav, on je bio nepotreban. Učinjen je ogroman ratni zločin. On zaslužuje da zato budu odgovorni. Zato su odgovarali mnogi pojedinci iz Republike Srpske. Republika Srpska ne štiti nikoga od onih koji su procesuirani, ali Republika Srpska isto tako ne može da prihvati olake date kvalifikacije o genocidu i tretiranju Republike Srpske kao tako. To ne možemo da prihvatimo. Dakle, pojedinci su presuđeni po međunarodnoj kvalifikaciji zločina. Ne može se tvrditi da je kolektivitet odgovoran i ne može se smatrati da Republika Srpska, a rekao sam kad je nastala, ne može se događaj iz 1995. godine kvalifikovati kao osnova za Republiku Srpsku, a ujedno znati da je ona formirana 1992. godine. Gospodin Jovanoviću, vi se sigurno nećete s ovim složiti i ja bih ipak potencirala da je ona rečenica izvučena iz konteksta, jer je poenta te priče koju ste vi iznali na glavnom odboru u stvari nije uopšte, da tako kažem, gađala Republiku Srpsku, nego odnos Beograda prema... Što ničim ne čini manje značajnim tu jednu rečenicu. Koliko je ona važna gospodinu Dodiku i mnogo više onima koji su bili i moja meta i koji sada koriste i zloupotrebljavaju Republiku Srpsku onako kako je od uvek srpska vlast zloupotrebljavala Srbe, bez obzira da li pričamo o onima u Hrvatskoj, u Bosni ili danas na Kosovu. Ta rečenica ima svoju težinu. I ja ne mislim težinu te rečenice da umanjujem. Ali mi danas, gospođo, razgovaramo u centru Beograda. U zgradi Tanjuga koju obezbeđuje policija kao da igra hrvatska rukometna reprezentacija. Od koga to mene u ovom gradu čuva policija? Od kojih to div junaka i srpskih patriota? Od koga čuvaju gospodina Dodika? To je tema. Izvinite, to je tema. Ja sam govorio o Srbiji i brinem o svojoj zemlji, koju nekoliko meseci deli od izbora. O zemlji koja ima pravo da u kampanji
konačno formuliše politiku i otvori sva ona sporna pitanja i naše odgovornosti i bilo čije druge. Kako bi nakon tih izbora Srbija konačno prestala da bude ono što je godinama. A to je izvor svih problema u regionu. Onih problema koji su uništavali i srpski narod i sve one na koje je srpski narod upućen. Za mene je to pre svega važno. Ova rasprava je unapred i moje kritičari, što je mnogo važnije, čite taj koncept. Gurnula jedan inferioran položaj. Ovo nije 92. gospodine Dodik. Mi ovdje ne razgovaramo o onome što će biti. Mi ne predviđamo u kom pravcu nas to vodi. Mi sada samo interpretiramo ono što je fizička činjenica i što bez obzira na naše međusobne razlike ništa ne može osporiti. Možete vi da bacite i mene i LDP na neku lomaču, ne mislim vi lično. Ali će zemlja ostati okrugla. Bosna nije država. Srbija je, izvinite, dozvolite da... A što zove zato što nije država? Srbija je, pa ja ću objasniti zašto. Kad god Srbija nije pokazivala sposobnost da razume Bosnu, kad god je u bosanskoj nesreći tražila korist za sebe, stradala je prvo Bosna, pa ako treba i Srbija u njoj, a potom i sama Srbija. Dok oni vama laskaju, gospodine Dodik, o Pijemontu srpstva, ja mislim na Srđana Aleksića iz Trebinja. On je Pijemont srpstva. To je Srbin koga poštuje svaki Bošnjak i svaki Hrvat. A ne Karadžić, a ne Mladić, a ne Krajišnik. Ne oni koji svoju golotinju kriju šepureći se po Banja Luci, nastojeći da sa tim ostacima nacionalizma o čem pričaš? Dođu do vlasti. To je suština našeg problema. I mene interesuje šta radi moja zemlja u ovom trenutku. Kakvu politiku formuliše. Da li se ona Republike Srpske seti samo onda kad treba da kompenzuje nacionalne poraze na Kosovu? Ili razmišlja o Srbima u Bosni odgovorno? Onako kako nikada u prošlosti nije činila. Jedan dan vas guraju u rat, a drugi dan vam uvode barikade na Drini. Jedan dan vas menjuju i vređaju, drugi dan vas podržavaju. 2004. ste bili za srpsku vlast crni đavo. 2006. u izbore ovdje nisu smeli da uđu bez vaše podrške. To je ta nesrećna Srbija. Mene brine budućnost Bosne. I taj očigledan paradoks da Srbi svoju budućnost ne vide u Bosni. Naravno. I ono što je posebno tragično, to što istovremeno uz jedan takav stav čitav jedan narod nema pravo na postojanje. Ako je Republika Srpska država, Bosna nije. Ako Bosna nije, Bošnjaci nisu narod. Bošnjaci misle da mogu biti narod jedino ako dobiju svoju državu, a državu traže u demontaži Republike Srpske. Da li su to činjenice? To su gole činjenice. Da li su one ispravne? Ja mislim da ne. Ja ne mogu da tragam za rešenjem u Bosni, a da to rešenje gradim na nesreći srpskog naroda. Ali isto tako, moj narod zaslužuje ono dostojanstvo koje mu je oduzeto, kada je identifikovan sa onim što nikad u prošlosti nije uradio i sa čim treba da se suoči, taj teret sa sebe da skine. Tačno je da je u Srebrenici izvršen najmasovniji ratni zločin u posleratnoj Evropi. Zločin koji je kvalifikovan kao genocid. Ne mislim da ovaj naš razgovor pretvorim u citiranje kojim vi praktično menjate pol u svojoj političkoj karijeri. To je činjenica. Činjenica je dobijeno 10.000 ljudi u Sarajevu, 1.500 dece. Činjenice su Srbi ubijani, Hrvati. Činjenica da Bosna nije država nego lonac. I ja mislim da je Srbija ta koja na to treba da odgovori. Da preuzme svoj deo odgovornosti. Da ponudi jasan plan. A ne da sa strane kaže dogovorite se vi tamo. Vi što ste se ubijali, vi što ste preživeli. Šta ima Srbija s nama? Pa ja ću vam reći šta ima. Tu Dejtonsku Bosnu. Pustite ruke. Pustite ruke. Ja samo mislim... Dozvolite da završim. Dejtonsku Bosnu nisu pravili Izetbegović i Karadžić, nego je napravio Milošević. Tako što je njegov glas vredeo 2. Jel sam u pravu?
Jer su kreatori Dejtonske Bosne završili u Hagu ili Hag izbjegli zbog toga što nisu do Haga doživjeli? Nisu završili u Hagu, koliko ja znam, koji im to zatvoreni bili u Hagu. Da, jako duhovito, ali sa tom vrstom, sa tom vrstom pameti stičete isto daleko koliko je stigao i Vučurević koji je najavio da će praviti lepši i stariji Dubrovnik da bi se danas izvinjavali tim istim Dubrovčanima. Ja mislim da je situacija jako ozbiljna. I zbog toga ovdje u Srbiji mi treba da razgovaramo. Ste vi ozbiljan slučaj. Dobro, hvala. To ostavite... Ajde vas samo molim da, mislim da imamo... Može da objasnim neke stvari. Ja sam od početka rekao, ja nisam došao ovdje da se polemišemo o situaciji u Srbiji, ni sa gospodinom Jovanovićem. Ja sam došao ovdje da kažem da nije tačna tvrdnja kako je Republika Srpska nastala na genocid ili je formirana 90. godine. Kaže da ima neke druge činjenice. Ili 92. 92. je formirana međunarodno verifikovano u Dejtonu jer je bila faktor i bez koje se nije moglo napraviti Dejtonski sporazum. Dejtonski sporazum ima opšta načela koje je potpisala Srbija, Hrvatska i imaginarna Bosna i Hercegovina koju predstavlja Alija Izetbegović koji nije imao status države jer nije imao ni teritoriju, ni vladu, ni naciju. Ali je Amerika i druge velike zemlje se uključile Bosnu i Hercegovinu da bude potpisnik opštih elemenata Dejtonskog sporazuma samo zato što su je ranije priznali, pa da bi očuvali svoj obraz, onda su uključili Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina nije postojala u Dejtonu, ona je napravljena u Dejtonu. Ako je šta napravljeno u Dejtonu, onda je napravljena Bosna i Hercegovina. A Republika Srpska je već egzistirala kao država u punom smislu, jer je imala i po međunarodnim kriterijima iz Montevidea, gdje se kvalifikuju države, imala je i teritorij, i narod, i izvršnu vlast koja je bila efikasna i funkcionalna. Prema tome, Republika Srpska je unijela svoju subjektivnost u Dejtonski sporazum i prihvatila Dejtonski sporazum i potpisala 11 aneksa. Zašto je međunarodna, odnosno Venecijanska komisija utvrdila da je Republika Srpska subjekt međunarodnog prava jer je potpisala 11 aneksa Dejtonskog mirovnog sporazuma i time se kvalifikovala na međunarodnom političkoj i pravnoj sceni. To je istina. I ja sada ne sporim činjenicu da je u Srebrenici bio zločin. Ali ne možete sve što se desilo u Bosni i Hercegovini kvalifikovati samo... Ko je to rekao? Pa vi malo. Pa nije tačno. Dakle, ako ste htjeli... Što reći? Sad sam zaključen. Ako želimo da pričamo o argumentima, onda moramo da počnemo od početka. Srbija nije proizvela rat u Bosni i Hercegovini. Proizvela je odluka Alije Izetbegovića koji je rekao da će žrtvovati mir u Bosni i Hercegovini za Bosnu i Hercegovinu. Kao što znate, bio je takozvani Kutiljerov plan koji je precizirao mirovni sporazum za Bosnu i Hercegovinu koga je odustao Alija Izetbegović. I nije dozvolio da se on realizuje jer u tom pogledu otvorio mnoge probleme. Prvi ratni zločini su se desili nad Srbima u selu Sijakovicu i na drugim mjestima. Srpski svat koji je ubijen u Sarajevu, a kasnije masovni ratni zločin se desio u Tuzlanskoj koloni i Dobrovoljačkoj koloni koji su imali i tekakve uticaje na kasniji razvoj događaja. Kasnijem događaju, naravno bilo... A Bosnu je na Salveti delila Nataša Kandić. Pusti Nataša. Ko je delio? Problem je... Pa pustite vi te, gospodine Dodik. Ja živim na tom prostoru. Republika Srpska ne odbacuje Dejtonsku konstrukciju Bosne i Hercegovine. Dejtonska konstrukcija Bosne i Hercegovine čini da ono sastavljeno od 2 entiteta i 3 konstitutivna naroda. Ustav koji tamo je sastavni dio Aneks 4 Dejtona je prihvatljiv i mi ga ne osporavamo. Mi tražimo provođenje slova Dejtona, međunarodnog ugovora koji po međunarodnoj konvenciji mora da se provodi, a ne da se tumači. Vi možete biti nezadovoljni, neki krug ljudi, nezadovoljan Dejtonski sporazum, ali dok ne dođemo do drugog sporazuma, moramo da provedemo sporazum koji postoji. Prema tome, ja sam ovdje naprosto ne da s vama polemišemo o stanju u Srbiji, ko je kriv, kakav Srbija ima odnos. Ja vam tvrdim da mi nismo nikakve marionete, da mi imamo autentičnu politiku koju vodimo u Banja Luci. Ta autentična politika se odnosi prema međunarodnom mirovnom sporazumu, vezana je za funkcionisanje organa koji su predviđeni Dejtonskim mirovnim sporazumom i naravno mnogo problema koji su napravili visoki predstavnici međunarodne zajednice, jer je od 4 organa koje su predviđene Dejtonskim sporazumom da ima Bosna i Hercegovina, nasilje međunarodnih predstavnika učinjeno da ona danas ima 83 organa na nivou Bosne i Hercegovine i to su stvari protiv kojih mi se borimo. I to nije, gospodine Jovanović, nacionalizam. To je borba za ustavnu poziciju predviđenu međunarodnim sporazumom. Dakle, ja pričam, ja sam došao ovdje da govorim o tim stvarima.
nijednog trenutka nisam osporio zločin u Srebrenici, ali kvalifikacija koja se želi nametnuti da je Republika genocidna tvorevina, apsolutno je neprihvatljiva. S druge strane, samo želim da vas upoznam i mogu da vam plasiram podatke o tome. Kad odete u Potočare i pogledate ploču na kojoj postoje imena ljudi koji su tamo ubijeni, masovno Bošnjaka naravno, onda vam mogu da pokažem najmanje 500 imena uklesani na tim pločama koji su živi, koji su glasali na izborima i koji su poginuli na nekim drugim mjestima i daleko prije događaja iz jula 1995. godine. Prema tome, postoji naše duboko uvjerenje da se to pokušava iskoristiti kao špekulacije. A vi ste taj koji ste upravo ovakvim tvrdnjama pospješujete te špekulacije. Zato ja ovdje samo razgovaram, ne s namjerom da kažem da ste vi ovakav ili onakav, da izazovem nekoga protiv vas. Ja sam ponosan na Srbiju, što može, ja je volim je više nek Sarajevo. Možda vi više volite Sarajevo nek Beograd, ja to ne znam. Ali u svakom slučaju, dakle, Srbija može da bude ponosna jer dozvoljava da i vi, koji imate potpuno različito mišljenje od državne politike koja je zvanična, možete da slobodno govorite i da niste ničim zaustavljeni. I ja vas ne zaustavljam. Dobro, možete doći u Republiku Srpsku, možda nekim svojim rođacima tamo objasniti te svoje stavove, pa ćete vidjeti kako on misle o tome. Otići u rodno selo svoje majke pa da pitate ko je pobio vaše pretke i kako je očistio ta sela. Ma mislim, to su sve stvari koje nas bole, čoveče. Lako je živjeti ovdje u Beogradu i mlatarat. Ne bole vas te stvari. Da vas te stvari bole, vodili bi politiku... Ja bi ukinuo Republiku Srpsku i napravio Bosnu po tebi, je li tako? Vodili bi politiku koja ne bi svoj značaj gradila na kostima tog nesrećnog naroda. Samo vi, ali da vam kažem, nemojte se pozivati na moju majku. Politika koju ja vodim, vi ste predsjednik jedne države. To je kraj odakle ja potičem. U opštini odakle porijeklo vaše majke, tek 20 godina nakon Drugog svjetskog rata odšao prvi regrut u vojsku Srbije. I oni su me vaspitali ovako. Dobro. Oni su me ovako vaspitali. Ali, samo malo, dakle, nemojte mi govoriti o politici da ja vodim na štetu naroda. Ja sam izašao na prethodne izbore i dobio apsolutnu većinu da budem predsjednik. Koliko znam, vi jedno prolazite cenzus. Vjerovatno ovo koristite da prođete taj cenzus na sljedećim izborima. Ali u svakom slučaju... Kao i vi 90-ih. Imali ste jednog poslanika u Skupštini. Naravno, ja sam se razvijao tamo. Vi nikada nećete doći do apsolutne većine. To ćemo vidjeti. Onda je tragična Srbija. Ja samo vas molim da negde ne odemo ispod nekog nivoa koji je... Pa nije nivo, ja samo objašnjavam da je... Dakle, samo da kažem, ne može se potencirati priča o krivici samo Republike Srpske i Srba, a ne pročitati, recimo, relevantno za vas, gospodine Jovan, samo. Mislim, mi smo ovdje glavni, niste vi. Sve je to razumno. Samo malo. Moramo pustiti da... Evo, sad ću ja pustim da postavim jedno pitanje. Evo, ja mislim da je relevantno, imajući u vidu ono što mogu da čujem, da je relevantno za vas, recimo, stav Helsinškog odbora. Odakle god on dolazi, je relevantan? Znam, ali zašto tako postavljamo stvari? Kako? Pa vi uopšte ne znate kako će postaviti stvari. Pa ne, ali zašto... Dakle, ja hoću da kažem da je Helsinški odbor, evo, ako se meni ne vjeruje, ili ne vjeruje Srbima tamo, a ja hoću da kažem da je Helsinški odbor u Sarajevu, koji je predsjednik Srđan Dizdarević, izašao i rekao da je Sarajevo etnički očišćeno, da tamo ima 95% Bošnjaka, muslimana koji tamo žive. To i podaci govore. Molim? Pa to i podaci. I da je on i rekao je da je tamo završeno etničko čišćenje. Izvinite. Onda ne možete izdvojiti i reći samo da je to ekskluzivitet Republike Srpske. Kako o tome možemo da pričamo? Pa ko je izdvojio? Pa ne kažem vi, nego bilo ko drugi koji izdvoji. Važno je. Ne znam ja da ste vi rekli, ali ne možete da gradite priču o Sarajevu i Bosni i Hercegovini na činjenici da je danas 95% muslimana živi u Sarajevu. I da to bude moj glavni grad. Naravno da nije moj glavni grad. I nikada neće ne biti moj glavni grad. Ja u Sarajevo idem samo zato što nekad moram. A ne zato što tam volio da idem. Vi možda idete zato što volite, ali ja ne idem tamo što volite. Ja moram da vas pitam, znači, rečenica je izrečena i vi je ne povlačite, ali ja moram da pitam da li se... Možete počitati tu rečenicu? Da li se ona... Da, naravno. Bilo bi lepo da je posle nekoliko dana javnosti čuje. Tačno je. Republika Srpska je napravljena na genocidu, na srebreničkom genocidu, na etničkom čišćenju, nezabeleženom u Evropi posle Drugog svjetskog rata. Tačno je da je bilo zločina na drugim stranama. Tačno je i da ljudi koji žive danas u Rusiji imaju pravo i ljudsku potrebu na jedan normalan život, baš kao Bošnjaci i Hrvati. I tačno je da su svi zajedno u Bosanskom loncu, a ne u Bosanskoj državi.
Ono što hoću da vas pitam od početka, da li je ovo tumačenje da se ovakva kvalifikacija odnosi na ceo srpski narod u RS, da li ste to imali na umu kad ste izrekli ovu rečenicu? Ja mislim da je rečenica potpuno jasna. Ja mislim da je ta rečenica potpuno jasna. I ako govorimo o srpskom narodu kao žrtvi, onda definitivno ne možete istovremeno biti i žrtva i dželat. Ali su oni koji su vodili Republiku Srpsku, oni su je napravili i na Srebrenici. Napravili su je i na urnisanju Sarajeva, opsadi Sarajeva koja je trajala više nego opsada Leningrada. O kome govorite? O kom periodu? Govorim o prvom predsjedniku Republike Srpske kom se sudi u Hagu, o prvom vojniku Republike Srpske kom se sudi u Hagu, o predsjednici narednoj koja je presuđena i odležala kaznu u Hagu, koja je u Hagu isto to rekla što sam rekao i ja. Govorimo o ešalonima, oni koji su iz Srbije i iz Republike Srpske završili na optužnici Haškog tribunala, ostavit će za sobom politiku koja i dalje truje naše društvo. Ali sad govorimo o Republike Srpske danas. Da. I o tome koji utiče Beograd. Govorimo o Srbiji. Ja govorim o Srbiji. Govorim o tome, kao govorimo o goloj istini koja moju zemlju opisuje kao zemlju koja ne zna koliko je zapravo velika njena obaveza prema Bosni. O tome govorim. Da, šta iz ovoga može da izađe, a što je loše i što je bilo i ranije loše? A to je opet da se mislimo na Srbe koji su bolji ili lošiji. Da li su bolji Srbi koji žive u Beogradu ili oni u RS ili možda oni na severu Kosova? Vi ste malo pre u nekoj polurečenici, gospodine Dodik, rekao, lako je živjeti ili lako voditi politiku? Lako je trunto odavde iz Beograda, tačno. To sam htio da kažem. To znači sve. Dakle, Republika Srpska je formirana u oktobru 1991. godine kao legitimni odraz interesa političkog rukovodstva tada srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, a verifikovana 9. januara 1992. godine i ona nije nastala na ovome čemu gospodin Jovanović govori. To su fakta, to postoji zapisano i to ne može da umanji značaj bilo kakve tvrdnje. Dakle, Republika Srpska kao već formirana država u to vrijeme, jer imala ambiciju da bude nezavisna i samostalna u to vrijeme, branila je svoje pravo na postojanje u ratu u kome su ginuli svi, i Srbi, i Bošnjaci, i Hrvati, u ratu u kome su ginuli, dakle, i jedni, i drugi, i treći, ali isto tako i jedni, i drugi, i treći činili zločine. Za te zločine trebaju da odgovaraju pojedinci i oni odgovaraju. Oni ne mogu da se kvalifikuju i stavljaju na dušu bilo kakvog kolektiviteta, jer to nije suština međunarodnog prava i međunarodno pravo i Dejtonski sporazum nisu tražili da odgovara Republika Srpska, nek su u Ženevi prije Dejtonskog sporazuma napravljen ženevski dogovor koji je bio osnova za potpisivanje Dejtona, koji su potvrdili najrelevantnije međunarodne vlade tog vremena. Dakle, Republika Srpska je potpisnica 11. aneksa Dejtonskog sporazuma, između ostalog i aneksa 4, koji je Ustav Bosne i Hercegovine, i taj aneks i danas živi uz razne devijacije koje su počinili razni međunarodni predstavnici, protiv čega se mi borimo. Što se tiče srpskog naroda, srpski narod u procesu raspada bivše Jugoslavije, narod koji je najviše stradao i zbog vlastite politike, a i zbog politike drugih. Srpski narod je devastiran. Ko je vodio tu politiku? Srpski narod... Ko je vodio politiku srpskog naroda zbog koje je srpski narod stradao? A nije samo ta politika kriva, izvinuo. Ne, nisam rekao, ali ko je vodio tu politiku? Kriva je valjda i politika, recimo, jednog Tuđmana koji je očistio Krajine od Srba, gdje ne postoje. A vi nikada niste rekli da je, recimo, Krajina očišćena. Kako to nisam rekao? Ja nisam čuo nigdje, vjerovatno zato što... Pa ne, vi ne želite da čujete. Ne, nisam, ali sad recimo da nije ja... Ali ja vas pitam, ko je vodio tu politiku u ime srpskog naroda koje je srpski narod uništila? Dakle, nije... Ko je vodio? Politika je vođena... Je li vodio Karadžić? Dakle, ja pokušavam... Jer je vodio Karadžić, gospodine Dodik? Naravno da su vodili lideri tog vremena. Jer najveći zlotvor srpskog naroda u Bosni, Karadžić, kao danas, kao što ste to rekli pre 5 godina. Karadžić je imao svoje greške, naravno. Jer zlotvor, kao što ste rekli. Ja sam... Karadžić je zaslužen zato što je formirana Republika Srpska. 1992. godine je formirana Republika Srpska na hrabrost koju je tada imao Karadžić. Karadžić je kasnije učinio određene stvari zašto ga tužu u Hagu i on odgovara za to. I on, da li će biti kriv ili neće, to ostaje da vidimo. Ovaj razgovor je za mene značajan i zbog toga što on govori o vašoj evoluciji. Što ste vi od čovjeka koji je o njemu, koji ga je opisao kao zlotvora,
stigli do predsjednika i apsolutne vlasti Republike Srpske, koja danas ne sme o njemu da kaže ono što je smela kad je on bio predsjednik te Republike Srpske, a vi bili jedini poslanik. Ama šta ima da kažem, čovjek je na sudu i odgovara zato što odgovara. Zašto? Zašto odgovara? To nije stvar ovdje priče. A nije ovdje priče. Ovdje je priča moja majka i njeni pobijeni, jel to priča? Ja sam rekao, i moji su pobijeni u Drugom svjetskom ratu. Šta je ovdje priča? I činjenicom... Vi ćete moje srpstvo da merite kako? Kako? Vašim glupostima, naravno. Jel' tako? Naravno, vašim glupostima. Pa to recite. Budite predsjednik Srba iz Bosne na takav način. Na koji način? Tim jezikom govorite. Pa ovo je naravno glupost koju govorite. Vi ne želite da uvažite nijednu činjenicu. Ja svaku činjenicu uvažavam. Niste uvažali. Ja sam vam rekao, nemojte da se... Ne kitite se Karadžićevim ordenjem. Koji ordenjem? Ne kitite se Karadžićevim ordenjem. Republika Srpska ima... Kitite se Srđanom Aleksićem, Trebincem, momkom, 20-godišnjakom koji je ubijen braneći Bošnjaka, svoga prijatelja. Tog Srbina ceo svet može da razume. Ajde nađi jednog muslimana koji brani Srbina. Ma ne interesuje me, ne interesuje muslimani, neću se baviti njima. Pa naravno da vas ne interesuje. Neću se baviti njima. Vi ste završili u ratu sa Anđelinom Džoli. Dotle ste stigli. Ko? Dokazujući ono što je nedokazivo. Znači, problem je u toj jalovosti i nemoći. Nesposobnosti se pogleda put pred sobom. Ono što se mora uraditi. Pa mi, šta po vama treba? Vi šta treba da uradite? Da, šta? Pa treba da nađete razumevanje onih na koje ste upućeni, od kojih zavisite. Pa razumijem. Njihovo razumevanje. Treba svoju državu da slavite i želim vam svu slavu. Ali sa onima na koje ste upućeni. Nije bilo Božića u Bosni bez komšijske podrške. Nije bilo. O čemu pričate? Pa pričamo o Mostaru koji nije grad. Pričamo o Bosni koja nije Bosna. Pričamo o onome što ste za sobom ostavili. Apstraktne, ko? Apstraktni. Ko? Pa ta politika o kojoj ne smijete jednu reč da kažete. Ta politika o kojoj kažete priča se u Hagu o njoj. Pa što se priča o njoj u Hagu? Ko ne smije da kaže? Pa vi sada ovdje. Kažete da nije bitno. Ja sam kažem da je Karadžić bio taj koji je vodio politički pokret 1992. godine u vrijeme relativnog mira i da taj pokret koji se zvao SDS okupio narode i narod čeka stanko. Ako sam protiv Karadžića, za Aliju sam. Jel' tako? Ne, nisam to rekao. Pa to ste rekli. Nisam rekao, bre. To ste rekli. A to možda vi ne spavate zbog toga, ali ja to nisam rekao, da. Dakle, ja ne spavam zbog u svakom slučaju, ja jasno razdvajam ono što sam rekao. Karadžić je 1992. godine bio demokratski izabran političar koji je bio na čelu jednog pokreta na raspadu sistema bivše Jugoslavije. Srbi su htjeli da se organizuju. Ja sam pripadao drugoj političkoj partiji, ali tada imajući u vidu činjenicu da je majorizacija koju su pripremali muslimani tog vremena, ali su on 1993. čak postali Bošnjaci, priklonio sam se tom pokretu i ja sam bio na osnivačkim skupštinama kada je proglašena Republika Srpska. Imao sam dovoljno nacionalne odgovornosti za tako nešto. Jer naiđe vrijeme kada mora da prestanete da budete i demokrata i liberal i naprednjak i bilo šta drugo i da se posvetite patriotskim obavezama društva i države i naroda koji predstavljate. A ko formuliše patriotske obaveze? Vrijeme. Arkan. Vrijeme. Arkan. Pa ko formuliše? Ko formuliše patriotske obaveze? Jer ljudsko su nama, jer dostojanstvo, jer čast. Ja sad tek nazirem šta vi me želite da poručite. Dakle, vi kažete da ja treba da volim Bosnu i Hercegovinu. Ja to ne volim. To je vaše pravo je i da volite i da ne volite. Pa ima i vaše pravo. Ali je vaša politička obaveza da dopustite nekome drugom. Da dopustite nekome drugom. Da voli tu Bosnu, da ne bude izdajnik. Ne voli, šta? Kome sam ja zabranio? Da brine o toj Bosni. Na osnovu istorijskog iskustva, na osnovu činjenice da danas, 20 godina posle rata, po mom gradu deca marširaju uzvikujući nožnica Srebrenica. Nikad u Bosni nisu bili. Nisu rođeni kad se to desilo. Zatrovana mi je zemlja. Koliko policajac obezbeđuje ovu zgradu? Koliko je čitulja od jutro stiglo u politiku na moje ime? Da li je ta parola, gledao sam nekog vašeg člana na onom utisku nedelje, govorio je da je ono što je govorio onaj Crnogorac, da je trebalo dignuti eksploziju, da je to civilizacijski čin. Da li recimo po vama i vašoj sistemu vrijednosti parola nož, žica, Srebrenica isto zaslužuje pravo na odbranu mišljenja u tom pogledu? A narod ne zaslužuje, glupost. Pa ne zaslužuje, pa što niste osudili ono tako? Ko je? Toga tipa koji je rekao da treba aktivirati eksploziju. Pa ko je to podržao? Pa vaš čovjek. Nije tačno. Nije tačno da mu se suprotstavili histeriji jednoj. Ambiciji da se država poistoveti s onima koji su na vlasti u njoj. Ideji da svako ko u ovoj državi za državu radi mora da misli glavom onog ko tom državom vlada. To je pozadina svega toga. Da bi svi završili pod šinjelom. Ko drugčije kaže kleveće i laže, jel' tako? Ko kaže da je Srebrenica genocid, on ne poštuje srpske žrtve. Čak ne poštuje ni svoju ubijenu porodicu. Jel' to logika? Pa to je sramota.
Nikad tako niko u ime Srba nije govorio do ovog našeg doba. Nikad niko. O nama su, gospodine Dodik, najlepše pesme pisali Skender Kulenović, Ivan Goran Kovačić. Ko o vašoj državi danas peva? Kao što je Kovačić pevao u Jami. Ko piše novu Stojanku, Majku, Knežku Polju? Vi pevate. Odlične pjesme, ne pevam sam ja. Pa to samo vaše, pa to će samo u vašem vremenu i pevati. Dok ste na vlasti. Kad sa vlasti siđete, prema vama će se odnositi. Ko što se danas odnose prema svima onima koji su na vlasti bili pre vas. To je moj rizik, ja to prihvatam. Ali ne odustajem da branim Republiku Srpsku. To nije vaš rizik. To je vaš hir. Vi ste tako odlučili. Vi ste tu Srbiju i Srbe zajedno sa drugima, ovakvom politikom osudili na slepilo. Nema života sa jednim okom. Nema. Ne mogu da bole srpske žrtve, a da smo slepi na bošnjački ili bilo čije druge. Malo tiše glad, ne moraš galamta ovdje. Ali jeste vi bili u vlasti u Srbiji? Da, bio sam. Pa što nisi promijenio? Menjao sam, dok nas nisu poubijali. Šta si promijenio, napravio političku preduslove da se ubije Đinđić? Oslobađajući onoga, spasajući iz zatvora. Pa naravno. Nemojte stvarno. Pa što nemojte? Pa mislim nije korektno, zaista da pričamo. Zašto? To je ta politika. Pa nije, ne možemo se. To je ta politika. Pa nismo, prosto. Treba da se vidi njeno pravo lice. Pa vidi ga. Treba da se vidi njeno... Evo, vi ste bili u vlasti, imali ste priliku da mijenjate Srbiju, kome vi što prigovorite? Samo sam odveo Miloševića u Hag. Ne, najlepše vas molim samo da, prvo da se više ne vraćamo toliko u prošlost. Hteli smo da govorimo sada o Republici Srpskoj. Znači, šta je to što vi sad zamerate? Znači... Republici Srpskoj? Ne Republici Srpskoj, nego šta je to što Beograd sada čini, a ne bi trebalo da čini kad je reč o Republici Srpskoj? Beograd ima veoma korektan odnos prema Republici Srpskoj. Znači, tu imamo različita prosto... I Beograd ne traži nikakvo ponašanje od nas. Mi razgovaramo s Beogradom i Beograd, slažem se u ovom nekom načelnom smislu, Beograd ima odgovornost jer je potpisao Dejtonski sporazum. I u tom pogledu ja mislim da se Beograd nedovoljno angažuje, odnosno Srbija, na provođenju Dejtonskog sporazuma. Mnogi ovdje u Srbiji govore o Dejtonu, a nikad ga pročitali nisu. A trebaju da brane, jer je to dio koji je obaveza, dok postoji Dejton, postoji obaveza Srbije da to brane. Vi ste ja mislim da je to minimalno i da nije dovoljno. A nikad, ni Koštunica, ni Tadić, nisu od nas tražili ponašanje. To nije tačno. Pa kako nisu? Nisu tražili ponašanje. Da vam kažem, ovo je ovdje skup vaših izjava. Svaki sekund citata vaših izjava je izgubljeno vreme, pošto je to besmisleno. Ali niste tako govorili o svima njima pre godinu, 2, 3 ili 5. Naravno. Jedno vam je Koštunica bio impotentan političar. Da. Godinu dana posle toga ste nas pozivali ovdje po Srbiji da glasamo za tog impotentnog političara. Zato što sam ga upoznao i bio je najkorisniji premijer koji smo imali za Republiku Srpsku. I šta sad? Pa tako ćete i sutra. Naravno da promijenim mišljenje. Nisam ja fosil koji treba da stalno se drži jednog mišljenja. Naravno da situacija koja... Tako ćete i sutra. Tako ćete i sutra o ovome što danas radite. Promijenit ćete mišljenje. Ako promijenite na ovom konceptu, to je okej. Vaš je problem što vi ne poznajete dovoljno situaciju u Bosni, ni formalno, pravno, ni politički. Slažem se. A diskutujete o tome i dajete tako teške kvalifikacije koji vrijeđaju ljude i umjesto da se ovdje izvinete za takvu jednu tvrdnju što je bilo minimalno očekivati od vas i da možemo da nastavimo dijalog na baš činjenica, vi dalje istrajavate na priči koja je... Zašto da se izvinim? Pa zato, rekli ste ovdje da je nastala na genocid. Ja mogu da se izvinim svom narodu. Pa izvinim se. Ja mogu da se izvinim svom narodu zbog sramote koje je izložen. I moje odgovornosti što ranije nisam bio u stanju da učinim sve što sam morao da bi moj narod na tu sramotu gledao čistim i normalnim očima. Laprdanja po beogradskim salonima koji vi ovdje smišljate. Bez imalo uticaja i bez imalo spoznaja realnog života koji postoji. Ok, pitali ste za Dejtonski sporazum i Bosnu. Ko su tvorci Dejtonskog sporazuma? U kojim okolnostima je on napisan? Šta je bila njegova osnovna funkcija? Uvijek neko nešto napravi. Dozvolite da završim. Završite. Svi oni su pre svega razmišljali o transformaciji Bosne iz jednog ratnog ludila u kako tako održivu zemlju u kojoj će uspostaviti elementarni mir i red. Taj sporazum je bio takav da su ga prvo sprovodili međunarodne snage koji su godinama tamo bile. Taj sporazum je takav da je on nametnuo međunarodnog posrednika sa ovlašćenjima koja su veća od prava koje ima bilo koji političar i bilo koja institucija u toj Bosni i Hercegovini. Gde ja vidim danas problem? Prvi problem vidim u činjenici da je moja zemlja zatrovana nacionalizmom. Da nije u stanju da racionalizuje svoju politiku. Da nije u stanju da iskorači.
iz ludila u kom se našla krajem 80. godina nesposobna da razume svet u meri u kojoj danas taj svet takođe ne razume. Srbija je od uvek stradala zbog svoje nesposobnosti da shvati procese u Bosni. Od Berlinskog kongresa, kad su nam državu napravili oni koji su nam pritom rekli da u Bosni nemamo šta da tražimo. Pa do danas. Mi ne shvatamo ka čemu vodi sve ono što se u Bosni dešava. Kakav je epilog života u zemlji koja to nije? Kakav je epilog života u zemlji u kojoj odnose ne mogu na zadovoljstvo i obostranoj sreći da grade narodi koji žive jedni sa drugima? Kako će se to završiti? Pre 20 godina kada je rat počeo, manje otrova je bilo i među Srbima, i među Bošnjacima, i među Hrvatima nego što je slučaj danas. Manje. Šta je istina? Da uprko svemu tome, ti ljudi znaju da sednu, da razgovaraju, da razmišljaju. Danas su Srbi i Hrvati u Bosni partneri. Pa što to nisu bili u Orašju 92. HDZ i SNSD. Pa što to nije bilo pre 20 godina? Pa zašto smo se ubijali? Kako mora? Zbog čega? Ako govorimo o Bosni, onda moramo biti svesni činjenici da je Dejton iscrpljen. Da je Dejton iscrpljen. Postoje prava. I apsolutno da tim pravima treba da se zasniva odnos u Bosni. Sve dok se neka nova ne uspostave. A dobro, evo, na svakom pravu vašem. Na čemu, kako vi vidite, recimo za 5 godina? Na svakom pravu koje je zasnovano Dejtonskim sporazumom. I vi svoju politiku i svoju Republiku Srpsku treba da gradite. Pa gradimo, šta radimo? Apsolutno se sa tim, nemam ništa protiv toga. Imam protiv onoga Čega? Što se u ovom trenutku sprovodi s ambicijom da se ta Bosna hermetizuje kroz ideju da je taj Dejtonski sporazum maksimum i da ništa osim Dejtona nije moguće. To je loše. Jer je taj Dejton u 95. Nismo ti koji tamo možemo da mijenjamo Dejton. Ostavio bi ja vama to. Da ne vidim godine pred nama u kojima će ista ova Srbija koja danas manipuliše tim nacionalizmom kompenzaciju za poraze tražiti u toj Bosni. Pa će reći ako može Tači da nam uzme Kosovo, može i da ode da uzme Republiku Srpsku. A logika vaša je da Tači može da uzme Kosovo, ali ne može Republika Srpska da uzme. Ne, moja logika je da smo mi odgovorni za ono što se na Kosovu desilo. Da smo mi ja ovo se mogu da pohvatam, vjerujte. 89. godine najurili taj narod u šume. Ja vas pitam, da li je logično da, jel vi prihvatate, čuo sam, bar ja sam razumio tako, da Kosovo treba da konačno Srbija prizna i da se odvoji kao nezavisna država? Kako može Srbija da prizna Kosovo? Pa nešto ste pričali u tom smislu. Kako može Srbija da prizna Kosovo? A da li vam nije logično, recimo, da i Republika Srpska... Srbija mora da gradi odnose sa Kosovom, sa kosovskim Albancima. Srbija mora da shvati šta je ono što se desilo. I Kosovo ne može biti nezavisna država po vama? Kosovo je nezavisna država. Pa što prije opet... Sa vama i bez vas. Sa vama i bez vas. Kad na Kosovo krenete, Tačija zovete telefonom i pitate jer mogu da uđem. Jasno. Ona je nezavisna i sa vama i bez... Tači za vas nije zločinac koji je počinio ratni zločin, ali naravno svi Srbi jesu, kao što su ovi koji ste nabrali. Vi ste sad nabrajali Karadžića, Mladića i ostale, a Tači je za vas prihvatljiva varijanta... Ja brinem o svojoj zemlji i svom narodu. Ja o svojoj zemlji i svom narodu brinem. I radili bi sa Tačijem koji je tamo vadio organe i prodavao zajedno, i to je međunarodno, čak komisija utvrdila, niste vi. Ja sam bio u Savjetu Evrope i glasao za tu istragu, šta pričate? Pa kako onda možete smatrati Tačija relevantnim političkim sagovornikom? Pa ne smatram ga ja, to je činjenica. Pa činjenica je Republika Srpska za koju kažete da je genocid, a nije genocid. Ja vam kažem 92. formirano, vi opet kažete 95. genocid. Pa je bio ili nije bio? Ja kažem da Republika Srpska... Jeste ga nazvali genocidom u sred Sarajeva? Da je to presuda koju je utvrdilo sud. Jer genocid... I ja se ne slažem s tim. A vi sud ne poštujete. A šta vi poštujete? Ja poštujem institucije, pravo, red i sud. Koje? Sve. Zar je... Sve. Pa što onda ne poštujete Dejtonski sporazum? Poštujem. Kako ga poštujete? Treba ga mijenjati, ne treba da je kraj. Pa zato što je očigledno da više nema prostora za razvoj Bosne. Vi tamo uopšte niste bili, ne znate uopšte kako je. Kad ste bili? Bili ste u Sarajevu, pojeli ćevape na baš čarši i tako formulišete svoje stavove. Ne jedem ćevape. Dođite u Banja Luku. Ne jedem ćevape. Bio sam i u vašoj Banja Luci. Pa mora da ste krivući, ja nemam pojma kad ste bili. Što? Pa ja ne znam kad ste bili. Dođite slobodno. Ja sam jedino što vam neću obećati da ću vas štititi ovoliko ljudi koliko štiti u Srbiji. Od koga me štite? Pa ne, ja kažem da će slobodno možete da dođete, ništa vam falit neće. Dobro, mogu da vas pitam, pošto smo... Da vam kažem nešto. Niste me
impresionirali svojom brigom o Republici Srpskoj. Ako je vama normalno, Da, šta? ako je vama normalno, da oni koji se sa vama ne slažu, Da. Ima i koliko hoćeš. ako je vama normalno da oni u toj meri Da? budu ugroženi. Niko nije ugrožen u Republici Srpskoj. Čak ni Bošnjaci koji tamo žive slobodno. Ne mislite valjda da se ja plašim vaših prijetnji? Ne, ja ništa ne prijetim. Ja vas pozivam da zajedno sa mnom obiđete Republiku Srpsku. Pa šta ima s vama da obilazim? Evo, da vam kažem da se možete slobodno tu ponašati. Baš me briga za vaše licence. Meni to nije važno, ali gde vidite Bošnjaka u toj Republici Srpskoj ako nema mesta za mene? Ako meni kažete nećete štititi. Ja kažem, može se slobodno ponašati, nema potrebe da se štitite, jer niste ugroženi. Ja svoju slobodu gradim uverenjima. Vi niste ugroženi. A ne gradim na tome što ćete vi da mi kažete. Taj nesrećni narod tamo. Nije nesrećan. Jeste. Nesrećan je. 42% nema posao. Nesrećan je. Nesrećan je. Ja vas molim samo da osuđen je na političku bahatost i na teatralnost koja se dokazuje s pratovima zgrade vlade. Molim vas, ja vas samo molim da... Ja vas samo molim. Šta je mislio o vašoj politici 92. godine? Šta je o vama mislio? Ko? Pa taj isti narod, vaš. Jednog poslanika ste imali. Što vas narod nije dobio na vlast, nego su vas dobili Amerikanci sa Biljana Plašić 97. Dobro, ja vas molim da sa tog ličnog sad... Pa nije ovo lično, ovo je politika. Ali vas molim da to vaše dogovore, kad će koji gde će doći, da ostavimo za posle, molim vas. Kao da posle sad ističe emisija. Ističe, ali bih htjela da govorimo još malo o Kosovu, molim vas. Znači, ima veze i sa Srbijom i sa RS. Kakve veze ima Kosovo sa Republikom Srpskom? Ima sad veze, evo ovako. Zato što vi dali Kosovo, a Republiku Srpsku bi utrapili Sarajevo. Vi ste pre nekako ste u podršci koju ste dali Srbima sa severa dobili poziv da dođete na sever Kosova, je li tako? I ćete vi ići tamo. Naravno da će otići. Ja mislim da je Srbija, ima neke istine ovo što je gospodin Jovanović govori. U vrijeme kada smo mogli možda ostvariti priču o tome da sjever Kosova odvojimo i ostane u Srbiji, to za sve ima naravno politički tajming, ima političko vrijeme. I rekli ste kad bude... Naravno, ja sam tada mislio da smo to trebalo raditi i naravno da sam bio i napadan. Sada mislim da su se geopolitičke stvari bitno promijenile i naravno da ja kao predsjednik Republike poštujem stav državnih organa Srbije i smatram i nisam dozvolio, jer Republika Srpska u stvari nije dozvolila, da Bosna i Hercegovina prizna Kosovo i nikad ga neće priznati. I na taj način, naš odnos prema Kosovu je veoma jasan. Dakle, ja sam mislio da ranije mogli smo ući u dogovore i to ostvariti da sjever Kosova ostane dio teritorijalnog integriteta. Iz nekoliko važnih stvari, kao jedna od tih je da konačno Srbi ne budu uvijek poniženi i ne budu uvijek podcijenjeni do te mjere, istorijski gledano, da im uzmete sve i okrivite. Dakle, srpski narod je u ratovima nastalim raspadom bivše Jugoslavije najveći stradalnik. Srpski narod je izgubio prava u Sloveniji, ne izgubio konstitutivnost u Hrvatskoj, izgubio i ovo što rehabilituje se na neki način nešto sasvim malo u Makedoniji. Zna se kako je prošao na Kosovo, zna se kako prolazi u Crnoj Gori. I ono što je uspio u svemu tome da obezbedi, to je Republika Srpska u političkom smislu. Ta Republika Srpska je stvar koju mi volimo. I ta Republika Srpska je stvar koju ne dozvoljavamo da bilo ko skrnavi. Na bilo koji način. Ako to ne dozvoljavamo bošnjačkim političarima koji nisu išli u ovakve dramatične ocjene, govorili su o zločinima i tako dalje. A ne možete naći čak ni Silajđića koji kada je uhapšen Karadžić nije govorio o genocidnoj tvorevini, nego je govorio o naselju Karadžića. Ali nije govorio o genocidnoj tvorevini. Hoćete da kažete da je ova kvalifikacija gora nego što dolazi iz Sarajeva? Šta interesuje Harisa Silajđića Srbija? Šta to njega interesuje? Njega odvedu u Istanbul, kao i Dodika, pa im u Istanbulu kažu da ćute dok Srpska skupština usvaja deklaraciju u kojoj se ne pominje genocid, jer je to u interesu politike odnosa Turske i Srbije. Šta mene briga šta misli Haris Silajđić o Srbiji? Šta je mislio Tuđman o Miloševiću? Slagali su se. Šta misle tamo po Hagu? Oni su braća rođena. Braća rođena. I Naser Orić i Milošević. Izvinite, samo sam htjela da završim ovo. Šta je sa njima? Šta je sa njima? Šta misli Haris Silajđić o Srbiji?
A mene ne interesuje šta misli Karica Leđić u Srbiji. Završila nešto. Kako se bavite politikom, trebalo da vas interesuje. Mogli ste da pročitate Islamsku deklaraciju Ali Izetbegovića zato što sadašnji član predsjedništva, njegov sin Bakir, ima na svom radnom stolu tu Islamsku deklaraciju. I zato što je to njegova politička platforma. Pa onda isti kao i vi. Što ko ja? Pa isti kao vi, svako tu. Ja sam pročitao naravno na Islamsku deklaraciju Ali Izetbegović. Da bi znao, ne možete sam do kada završiti. Dakle, ja samo govorim ovdje, ako hoćemo da pričamo o nečemu, moramo da budemo upoznati sa detaljima. Ja govorim o tome da ni Haris Silajdžić, koji je promovisao politiku 100% Bosne i Hercegovine, tražeći da se ukine Republika Srpska, nije imao dovoljno političke hrabrosti da izađe i tvrdi kako je Republika Srpska genocidna, nego je govorio o zločinu. A ovdje dođemo i u situaciju da čujemo takvu jednu kvalifikaciju. Iz Beograda čujemo to. Nije sporno da čujemo. Ima jedan dio Beograda koji ima pravo da tako misli. Ja to ne sporim. Ja to ne sporim. Zato sam i došao ovdje sa svim dijelom Beograda kažem, malo ljudi, Republika Srpska je formirana 1992. godine. Upamtite jednu običnu činjenicu koja je kao tako. Jel ja mogu vas da pitam, jer ćete vi ići na sever Kosova? Ja sam to tela vas da pitam. Ja ću naravno otići u trenutka da mislim da je to dobro. I ako bi taj trenutak bio sada, šta biste vi njima rekli kad je reč o referendumu? Čuo prvo njih. Kakve su to manipulacije? Pa kako može, ne zavisi od volje Milorada Dodika kad će on otići na Kosovo, nego zavisi od toga kad će ga Hašim Tači pustiti da na Kosovo uđe. Hoćete me pustiti da ja to pitam? Pa ne, to od toga zavisi. To apsolutno od toga zavisi. A šta mogu oni tamo da čuju? Isto ono što je Beograd mogao, izvinite molim vas, što je Beograd mogao da čuje na mitingu ovde 2008. godine u februaru, kada su se šepurili ispred Skupštine, da bi potom grad bio srušen. I se tako brani srpstvo. Se tako brani Kosovo? Ja hoću da pitam to da odite, izvinite. Pitajte ga. U kom svojstvu biste vi otišli dole i kako mislite da biste otišli? Eto, to sam htjela da vas pitam. Ja mislim da to nije najvažnija stvar koju danas možemo da objasnimo, ali ja bi otišao tamo, naravno, i kao predsjednik Republike Srpske i otišao bi na poziv ili u dogovoru sa ljudima, našim ljudima tamo na Kosovo. Dobro, oni su vas pozvali. Čak ne bi imao ništa protiv da sa nekima i iz kosovskih određenih struktura razgovaram, ali moji stavovi su u tom pogledu veoma jasni. Dakle, ne možemo da branimo činjenicu da Kosovo može da ima ovakav status, a da osporavamo pravo Srbije da brani svoj teritorijalni integritet u uslovima kada je Srbija priznata u Ujedinjenim nacijama, Kosovo recimo nije priznato u Ujedinjenim nacijama. Ono je priznato od jednog broja država. I Republika Srpska bi mogla da proglasi svoju nezavisnost i bila bi priznata po našoj sada evidenciji od 9 ili 10 država. Ali bi vas priznalo Srbije? Ne očekujemo Srbije zato što se brine za svoj teritorijalni integritet vezano za Kosovo i dok je ta politika ne očekujem. Ali nije to najvažnija stvar. Ja govorim hipotetički o tim pitanjima. Dakle, u tom pogledu, ako neko misli ovdje u Srbiji da treba da pusti Kosovo da bude nezavisno, onda je moje pitanje zašto to ne promovište da bude i Republika Srpska? Ako smo samo, suština, jel? Naravno. Evo ja ću, da li ste čuli za ovoga bivšeg britanskog ambasadora, vjerovatno jeste, Crawforda koji je ovdje bio ambasador i bio u Sarajevu. Kada je otišao u penziju, onda je došao u Budimpeštu na jedan skup o Balkanu. Tamo je govorio, neopterećen naravno mandatom, ambasador. Rekao je sljedeće, kako je međunarodna zajednica nepravedna i kako međunarodna zajednica u gotovo identičnim uslovima ponaša se na različit način. Parafrazirati, možda čak i 100% citirati, rekao sljedeće. Mi odemo na Kosovo i kažemo, Srbi i Albanci se ne vole, tuku se, ubijaju, siluju žene jedni drugima, prave logore, čine ratne zločine i mi kažemo, pošto ne možete zajedno, nek se Kosovo odvoji. Odemo u Bosnu i Hercegovinu, tamo kažemo, Srbi i muslimani ne mogu zajedno, tuku se, ubijaju se, siluju žene jedni drugima, prave logore, ima da ćutite i da budete zajedno. Znači čovjek koji je bio u samom srcu politike toga vremena je govorio o nepravednom pristupu međunarodne zajednice. To kao da ja ponavljam opet, ove razgovore unapred dovodi u inferiorni položaj gospodina Dodika. Jer mi ne pričamo o onome što će biti, ponavljam. O tome je govorio Karadžić. Mi sada govorimo o posljedicama. Hoćete da vam kažem šta će biti? Dozvolite da završim. Evo ja ću vam reći šta će biti. Biće sljedeće, pošto Bosna i Hercegovina nikada neće biti ono što gospodin Jovanović očekuje. Bosna i Hercegovina će se raspati na sastavni dijelo jednog dana. Eto, to će biti. I ja ne mislim da je to tragično. Ja mislim da to treba da se bude u miru, kao što se razišli Česi i Slovaci i da tamo budu dve nezavisne ili tri nezavisne entiteta i republike. Scenariju. Biće logika. Da vam kažem nešto. Mi možemo tražimo svoju sreću i u raspadanju.
Mi možemo i u tome da tražimo svoju sreću. Ali ja mislim da u vremenu u kojem se svaki život razvija, jedino tako što ide u susret nekom drugom, mi nećemo nikakvu sreću kao narod naći, nastojeći da uverimo čitav svet da u Evropi treba da stvori jednu Palestinu. Da treba da stvori zbeg od 2 miliona ljudi. A to je ono što je posljedica jednog takvog znači, sad razumijem, vi hoćete da kažete da mi moramo biti unutra, da muslimani ne bi bili Palestina u Bosni, to? Ja verujem. A to je to? Pa ne zbog Palestine, nego legitimno. zato što se sa tim oni neće pomiriti. A šta ste vi rekli? Pa ćete dobiti jednog vehabiju, pa drugog, pa trećeg, pa petog. Pa ćete imati... 3000 već. Pa i vi ste ih napravili. Mi? Vi ste ih napravili. Vi, deleći ordenje Karadžića 20 godina posle Karadžića. 15 godina posle rata. Pa šta, Republika Srpska ima pravo da dijeli ordenje? Pa zbog toga. Pa šta je problem? Šta treba nestati po vama? Pa ne mislim da treba nestati. Pa šta treba vratiti? Pa poštujte ono što je vredno među vama. Pa šta vrijedno? Pa poštujemo, šta? Pa ne poštujte. Pa mi poštujemo pravo Bošnjaka da imaju svoje nacionalno. Rekao sam vam. Imate vi drugačije Srbe od tih koje slavite. One koji su bili prvo ljudi, dostojanstveni. Koji su cenili ljudski život. Ali ne može se ni okriviti do te mjere Karadžić za još nešto što još uvijek nije dokazano na sudu. Onog trenutka kada sud kaže, naravno da će poštovati sudsku presudu. Ja govorim o ovom, da u uslovima kada su ginuli Srbi, zašto mi niste u redu, to je veoma humano. I ja poštujem tu priču o Srđanu Aleksiću i to je nešto što zaista treba da poštujemo kao vrijednosti narod i drugi narod. Ali ajme nađite jednu slučaj Bošnjaka koji se žrtvovao za Srbinu. Hoćete li? Je to naš problem? Ili je to vrlina? Naša je vrlina to što imamo njega, ali zašto ne tako bezočno... Nađite mi jedan narod u kojem su tako lepo pevali drugi narodi kao što je to srpski. Hoćete da vam ja kažem? Još jedna stvar. Ja sam 1993. godine. Znači u uslovima, takvim kakvi jesu, Bošnjake koji su živjeli u Gradišci, svojim vlastitim automobilom, izvezao iz jedne noći koja je bila zločinačka i koje tamo ubijani su Hrvati i Bošnjaci. Ja sam to činio. I ja se ponosim na to što sam to činio. Ali to očigledno nije bilo dovoljno. Da u tako jednom vremenu, kad sam ja bio spreman da rizikujem svoj život i da stavim u svoj automobil 7 ljudi i dovezem iz Gradiške u Loktaše, to uopšte nije dovoljno. To nije činjenica za one koji misle da sa mnom treba da se politički obračunaju. Samo zato što brani međunarodni sporazum koji se zove Dejtonski i što mislim da Republika Srpska treba da bude poštovana u okviru Bosne i Hercegovine. Ne sporim teritorijalni integritet Bosne. Koga branite to? O kome govorite da vas usporava zbog toga? O kome govorite? Da ne priznaje to što ste radili? Vi ne poznate situaciju, pa svaki dan iz Sarajeva dolaze strelce na Dodika, ja uživam u tom, da vam pravo kažem. Dobro, to je prosto, to je nešto što... Pa to je činjenica s kojom živite godinama. To nije ništa novo. Mi govorimo ovdje... Zato ne trebam da kažem. Ne, mi govorimo ovdje o našem odnosu. Znači, Srbi ovdje, Srbi u RS. Znači, nisam sigurna da treba da nas interesuje šta primaju. Srbija ne razumije situaciju i Srbe u Republici Srpskoj. Srbija ovdje i srpska javnost je ovdje zaokupirana na nekim potrebama lažnih dokazivanja svog evropejstva koje ide zatim da poniži Srbe ovdje. Ne treba Srbima ovdje u Srbiji. Ne trebaju Srbi iz Republike Srpske. Koji je to narod postao evropski tako što je sebe ponižavao? Pa evo Srbi, odnosno Srbija postaje tako zahvaljujući politikama između ostali koji vi vodite. Kojom politikom? I mora se otići u Evropu dostojanstveno, ne ponižavajući, ne puzajući. A šta je to? A to da znači da se ne mogu prihvatiti stereotipe o krivicama. Koji? Ko govori o stereotipima? A vi govorite o stereotipima. Koji stereotip? Pa vi govorite, ovo sve što ste rekli o Bosni i Hercegovini, to je stereotip. Šta? To što ste rekli, ne mogu sad citirati, niste toliko znači da je... Bosna nije država, to je stereotip. Ma ona ima sam međunarodni kapacitet, unutra nije. Pa evo vidite, sami ste rekli da nije. Da li je to stereotip ili činjenica? Činjenica je da Bosna nije država. Pa šta ćemo dobiti u budućnosti ako to ostane tako u nedogled? Kako vi kažete? Republika Srpska će otići na svoju stranu, Herceg Bosna na svoju, a šta ćete s onim što ostane? Palestina, tako po vama. A ne po meni, šta ćete sa tim? Pa vi kažete da će biti Palestina. Ali ako hoćete da mi branimo da ne bude Palestina, onda nam dajte koncesiju. Pa ne, ali cena toga će... Dajte nam koncesiju. Cenu toga će platiti prvo Srbi u Bosni. Neće. A on Srbija. Hoće, kao i 91. Tačno. Tim jezikom se govorili 91. Ko će biti najveća žrtva razbijanja Jugoslavije? Ko? I ko je najveća žrtva? Sad ste pobrojali. Svi su nešto dobili, samo Srbi nisu ništa. A zbog čega? Zašto?
Evo, pa zbog takvog pristupa. Što nismo znali da cenimo i da razumemo. Ono što imamo i vreme koje je pred nama. Ja moram da vas zaustavim zbog ovog direktnog, odnosno zbog prenosa koji radi B92. Ja se izvinjam, nama je važniji ovaj razgovor od televizijskog prenosa. Naravno, mi moramo ovaj deo da završimo, a mi možemo da nastavimo ovaj razgovor. A što nastavite bez televizije? Molim? Pa dobro, mislim. Ja sam prosto očekivala da ćemo lakše približiti stavove, ali i ovo svakako ima svrhu da čujemo. Mi možemo ovaj razgovor da nastavimo, a kolege sa B92 će uskoro završiti. Da će ovaj razgovor pokrenuti proces razmišljenja. Prvo u srpskom narodu, a onda i u institucijama koje taj narod predstavljaju, kako bi se on zaštitio od štete koja mu preti zbog političkog slepila na koje je osuđen u ovom trenutku. Vi se s tim ne slažete nikako? Nisam uopšte, da ne kažem politički nepismen, ali uopšte nisam razumio o čemu govori sad. Ne razumijem, šta, kako sljepilo? Imaju političke stavovi i gospodin Jovanović ima pravo na svoj stav. Imaju i drugi svoje političke stave. Kako sljepilo? A ovdje da sad postoji zabrana iznošenja javnog mišljenja, ja govorio da je sljepilo, ali očigledno ne postoji. Evo pogledajte šta je ovdje, javnost je potpuno prisutna. Dakle, ima relevantni. Ja mogu da razumijem i ovo o čemu gospodin Jovanović govori vezano za Bosnu i Hercegovinu i za Republiku Srpsku. Ali ja sam došao ovdje da kažem da to nije tako, da imaju ljudi i mi koji tamo živimo. Ja činim sve da Republici Srpskoj bude dobro i da se ne ošteti Bosna i Hercegovina. Ali mi ne želimo veću Bosnu i Hercegovinu. Mi ne želimo unitarizaciju Bosne i Hercegovine i njenu centralizaciju. I ne želimo da dođemo u situaciju da budemo majorizirani. To je taj proces protiv koga se mi borimo. I zato imamo tu vrstu politike. Ona je potpuno legitimistička. Hoćete u Evropu? Ali Evropa uopšte ne spori ovu priču o Republici Srpskoj, samo vi niste upućeni. Samo takva zemlja u Evropi nikad nije postojala, neće postojati. Kako ne postoji? Šta Belgija znači tamo? Evo pogledajte, imate u Velikoj Britaniji, jer tako Škotska najavljuje 14. godine referendum izdvajanja. Koliko ste vi belgijski kralj, toliko je Bosna Belgija. Eto, možemo i tako da posmatramo taj odnos. Dobro, da sad ne idemo u te priče. Rekli ste da ste došli ovde pre svega jer ste očekivali da se gospodin Jovanović zbog ovoga što je rekao izvini. Nisam znam da to došlo. Nisam očekivao, samo bilo bi pristojno da je to učinio zbog njega samo. Dobro. Rekli ste da, odnosno, generalni sekretar vaše stranke je rekao da očekuje da se parlament Srbije izjasni, odnosno izvine ili ogradi od ovoga što je gospodin Jovanović rekao. Znači da ipak ta okrenutost prema Beogradu je odnosno i okrenutost prema Beogradu i očekivanje od Beograda... Dakle, gospodin Jovanović može da misli da nastavi da tvrdi ovo što tvrdi. Ja njemu ne sporim pravo na njegov politički stav. Ja ovdje isto tako očekujem da on ne spori pravo na moj stav. I da na taj način možemo da vodimo dijalog. Ja mislim da sam iznio dovoljno argumenata koji pobijaju priču o genocidnoj tvorevini. I da to ne stoji. I da to nije istina. Ja sam zbog toga došao ovdje. I u tom pogledu, apsolutno nisam imao namjeru da modifikujem gospodina Jovanovića, niti očekujem da on to učini od mene. Ja sam dovoljno samostalan i dovoljno autentičan političar da ne može to tek tako lako neko da učini. Samo snaga argumenta. Dakle, zabluda je priča o Bosni i Hercegovini na kojoj neko misli da može da se napravi državom u kojoj bi koncesije samo dala Republika Srpska, da bi sutra vidjeli ovo o čemu se govori. Dakle, nisu Srbi vehabije. I nisu, naravno, svi vehabije teroristi. Ali sve što se desilo u Bosni i Hercegovini terorističko je učinili su vehabije. Druga stvar, veoma snažan uticaj. U Bosni i Hercegovini danas ima politički gledano Turska, Iran i Saudijska Arabija. Tamo se jasno podijelila politika po tim osnovama. I ta politika podrazumijeva da se napravi unitarna Bosna i Hercegovina po principu jedan čovjek, jedan glas. Da se bira jedan predsjednik, da se bira vlada Bosne i Hercegovine koja ne postoji. Savjet ministara Bosne i Hercegovine nije vlada Bosne i Hercegovine. Savjet ministara se ne bira, on se sastavlja. Jer tamo kad sjedu 3 predstavnika ili 3 bloka konstitutivnih naroda, oni uzmu svoja mjesta i niko ne spori prijedloge koji dolaze od Hrvata, od Bošnjaka i od Srba. Znači on se sastavlja. To je suština Bosne i Hercegovine. Takva Bosna i Hercegovina može da se gradi. Druga Bosna i Hercegovina u kojoj bi se majorizacija dešavala ne može da se gradi. I to je ovaj scenarij koji vi kažete da je moguć, da se stvore dve države. Može da kreće se u okviru dejtonskih kapaciteta ili da ide ovako traljavo kako ide i da završi jednog dana u disoluciji. Naravno.
Što opet nisam ni protiv toga. Neće biti ni jedan ni drugi scenarij. I zbog toga je problem sam po sebi možda vi gledate to dok vi živite. Ja gledam recimo da je to nemoguće. Istorijski kontekst ne dozvoljava da Bosna i Hercegovina živi. Bosna i Hercegovina nikada nije živjela kao država. Nikada nije bila država u istoriji. Ako je bila, onda je bila prije Otomanske imperije i dolaska Turaka na ovaj prostor, ali to tada nije bila država koju hoće da izgrade sada Bošnjaci. Prema tome, bilo je u okviru Austro-Ugarske, u okviru dvije Jugoslavije i tako je možda i opstajao. Dobro, dozvolite da, znači nijedan ni drugi scenarij o kojima govori gospodin Dodik, a to je unitarizacija Bosne s ambicijom da se kroz jedan čovjek, jedan glas praktično oduzmu prava srpskom narodu, to tako nešto je nemoguće, niko to ne traži. Baš kao što je nemoguće... Opet ne znate stvar. Baš kao što je nemoguće ni verovati da će protokom vremena taj prostor toliko propatiti da će se sam od sebe raspasti, jer će taj raspad biti raspad i svih onih koji na tom prostoru žive. Drugačiji je put pred nama. On obavezuje Srbiju da preuzme svoj deo odgovornosti, da pre svega sebe promeni. Uopšte nije sporno to da Srbi danas ni nekakav način ne vide Sarajevo bitnim gradom za sebe. I to je logično, između ostalog i zbog onog što im se iz tog Sarajeva nudi. I zbog toga je logično. Ali to svakako ne treba da bude nešto sa čim ćemo se pomiriti. Ako želimo da stvorimo nešto dobro za svoju decu, ako ne za sebe, onda moramo zauvijek isključiti mogućnost nekog novog sukoba, tako što ćemo afirmisati one interese koji su nam zajednički. Dobro, nikakav sukob ne pominjete. Pa niko ne pominje sukoba. Pa nije pominjao ni 90. Nije pominjao ni 90. Ali su danas antagonizmi između Banja Luke i Sarajeva neuporedivo veći nego bilo kad u prošlosti. Šta mi da radimo? Tamo 94% muslimana dođete, ne smijete dodati u restoran. Ljudi koji su preživjeli, Srbi koji su preživjeli rat u Sarajevu, iseljavaju iz Sarajeva. Ko to odobrava? To ne odobrava Sarajeva. Jesam ja kriv za to? Pa ko ne kaže ste vi krivi? Ali se bavite tim problemom, rešavajte to. A nemojte u tome da pronalazite energiju za svoju politiku. Srbinu da ostane u Sarajevu, jer tamo ga šikaniraju na kiosku, kupuje novine u restoranu, ne može da dođe do prava i tako dalje. Moram nešto s tim u vezi da vas pitam. Ti podaci koji su nedavno izneti o tome da je recimo 5 puta smanjen broj Srba u Sarajevu. Bilo je 167.000, sada nema ni 6.000. I optužbe su sada ima više Kineza u Sarajevu nego što ima Srba. I optužbe su stigle na račun RS da je u stvari Republika Srpska za to kriva. To je ta nakaradna logika, znate, umjesto da on napravi ambijent da se Srbi vrate u Sarajevo. U Sarajevu nisu ni Sarajeve ostale. I oni su otišli. Pa o čemu priča? Kriv Srbi, ili tako? A ko to kaže? A koliko je Bošnjaka ostalo u Republike Srpskoj? Zašto ne odete pa pitate Zdravka Čolića, Raša Dovanovića, Gorana Bregovića, zašto se on ne vrati u Sarajevo kad je to tako sve bajno? I vi nam preporučujete. Preporučujete Bosni. Pa neka žive gde hoće. Ali nisu otišli samo iz Sarajeva. Otišli su iz Banja Luke. Iz Banja Luke su otišli. 97% nesrpskog stanovništva koje je živjelo 92. godine u trenutku izbijanja rata na teritoriji Republike Srpske danas ne živi tamo. I otišli su iz Republike Srpske. Vraćeno je 98% ima. I to su činjenice koje stavljaju znak jednakosti između te dve krajnosti. I zato nikad neće Silajđić reći ono što treba da kaže Srbiji. Rekao da je Republika Srpska sam nastala na etničkom čišćenju. Ko to, šta? Pročitala je gospođa šta sam rekao. Pročitala je rekla, kao što sam rekao da niste bili nacionalista. Da ste govorili o Karadžiću tada, ono što govorimo mi danas. A da ste umeđu vremenu... Ja samo volim svoj narod. Jeste. I sam ga volim svoj narod. Ja sam jedan dobar veliki Srbin, zato što imam 194 i 115 kila. Najbolji Srbi su oni koje poštuju i vole oni koji nisu Srbi. I ja ih poštujem. Ja imam dosta prijatelja Bošnjaka i Hrvata. Imam rodbinu Hrvata. I ja poštujem ljudi, volim ljudi. Ja govorim ovdje o politikama. Narod koji je samozaljubljen u meri u kojoj tu vi sada predstavljate. Je narod koji nema sreće u budućnosti. Nađite razumevanje tamo gde više nema Srba. Pustite te Srbe da žive gde žele. Bošnjaci neka žive gde žele, ali nađite razumevanje na mestima na kojima mora biti razumevanja za vas da bi mogli da se razvijate. U Republici Srpskoj povratak je masovan, Bošnjaka 98%, 99% imovinskih prava riješeno. Stanovi koji su bili društveni vraćeni su Bošnjacima i Hrvatima kao imovinski, odnosno u statusu imovinskog prava.
kuće su vraćene, Republika Srpska kontinuirano ulaže opravak, dobijaju se novce iz međunarodnih fondova. Mogu vas odvesti u mnoga mjesta gdje su iz međunarodnih fondova opravljene kuće, evo recimo na prostoru iz Srebrenice i mnogih drugih mjesta, a onda su to Bošnjaci prodali i preselili se u Tuzlu. To je život. To je život. To je život. To je na svakom... A zašto mislite da smo mi krivi? Pa ko kaže? Šta? Zašto? A vi ste rekli da mi trebamo da njima pružimo. Evo, pružamo. Samo vi to dovoljno ne poznajete. Samo vas pozivam da dođe da vas upoznamo, ali pod uslovom da baš šutite 1 sat i da se suočite s činjenicama, a ne da stalno sporavate sve živo. Znači moramo da čutimo... Ne morate, samo da slušate činjenice, pa onda pričate. Pa ne mogu da vam kažem nešto. Ne mogu da slušam nešto što nisu činjenice. Ne mogu da slušam vašu interpretaciju. Ne mogu da slušam da u 2012. godini vi nešto što je činjenica. Nešto čemu ste sami govorili godinama. Na isti način na koji ja. Nešto čemu je govorila Biljana Plavšić. Nešto čemu su govorili uplakani generali priznajući svoju krivicu u Hagu. I šta sad? Sada proglašavate za vrhunsko izdajstvo. Koga branite? Koga branite, Dodik? Pa ja sam vas branio. Koga u Srbiji branite time? Ja branim vaše pravo. Što pristajete da budete ono što je bio Karadžić za Miloševića? Ja se izvinjam, sad opet vrtimo istu priču. To nije vaša uloga. Na kraju evo auditorija ovdje. Volite svoj narod, dobili ste mandat, obezbedite mu sreću. Ja neću ništa da vam sugerišem. Na osnovu našeg životnog iskustva nema sreće za one koji svoju sreću grade na tuđoj patnji i muci. Taj narod, pored vas, ti Bošnjaci u Bosni, oni su napaćeni, izmučeni. Pomozite im. Kako? Dajte da razgovarajte o tome. Ako nemate sagovornike, dajte da ih tražimo. A nemojte da trijumfujete na tome što su oni toliko uništeni kao što jesu. Vi uopšte ne poznajete. Izvinite, možemo da se... Dakle, ja razgovaram uporno. Svi sastanci koje održavamo. Apsolutno. Dakle, razgovaram... Evo sam da odbijem. Dakle, mi razgovaramo sa Bošnjacima. Uopšte nije spor. Pokušavamo da nađemo rješenje. Desila se neka dinamika, ona postoji. Niko ne spori da je u Bosni i Hercegovini najveći broj stradalih je Bošnjaka. Ali nije tačno da je ubijeno 300.000, na čemu su oni pravili politike. Na priču o 300.000 ubijenih Bošnjaka napravljene su politike međunarodne zajednice toga vremena. I one su bile kazneničke za Republiku Srpsku. To je priča. A ko priča o tome? Ne kažem ja vama, ja govorim o jednom konceptu koji je bio. A sada znamo da je po istraživanjima Bošnjačkog instituta za stradanje poginulo 94.000 ukupno ljudi u Bosni i Hercegovini i da od toga oko 30.000 Srba. Ja samo govorim o tome, da ti Srbi nisu sam sebe ubili. Jer nisu izvršili samoubistvo i nije neko pobio. Ja samo tražim odgovornost. Kako možete da objasnite situaciju da imamo povjerenja u Bosni i Hercegovini kad postoji sud Bosni i Hercegovini koji presudi Srbe na 2000 godina zatvora, a muslimane samo za stražare u zatvorima gdje su Srbi u kazanima, Silovci i mnogim drugim mjestima provodili vrijeme. To su stvari. Ja samo hoću ovome da vas upoznam. Nije stereotipna priča, nije jednostrana priča. Ona ima svoju dinamiku. I na jednoj i na drugoj strani, nijednog trenutka, nikada neće sporiti činjenicu da su Bošnjaci stradali masovno, ali to nije ona priča koja je napravljena. Stradalo je 66.000 Bošnjaka. Ogroman broj. I jedan život je previše. Što se tiče mene. Ja nisam bio u tim vrsti priče. Ali mi sada samo možemo da govorimo o činjenicama šta se desilo. I ne možemo to da popravimo. Da bi reagovali civilizacijski na to. Kako možemo da govorimo ako vi uzimate pravo da nešto kažem, tražite se izvinim za činjenicu? Pa nije ovo činjenica. To je problem što nije činjenica. Nije činjenica. Pa nije genocidna tvorevina. Ko gdje piše genocidna tvorevina? O da, pročitajte što još jedno molim. Ne znam, evo, pročitajte. Evo, pročitajte što je rekao. Na genocid. Nastala na genocidu. Republika Srpska je nastala na genocidu. Ja tvrdim da kolektivitet ne može biti vezan za genocid. Ne može. Nego odgovaraju pojedinci. Dakle, ovo sam hoću da kažem. Dakle, zločin je desio se. Republika Srpska svoj odnos prema tom zločinu je uradila tako što nije štitila nikoga koji je počinio zločin i što nije branila dokumentaciju. Sve je dostupno i niko se ne potražuje čak u tribunala i niko od strane vlasti Republike Srpske se ne brani. To je naš odgovor. Ovdje se radi o tom što se kontinuirano produžava nastojanje da se Republike Srpskoj prišije etiketa zločinačke tvorevine. Što nije? Što nije? Hoćete da pričamo o Napoleonu i mnogim drugim Amerikancima i oni su lili krv kad pravili svoje države. Šta onda možemo o njima da kažemo? Branili smo se tamo. Branili. I to je tačno. U tome svemu. Bilo je oni koji su u ime Srba počinili zločine i on trebaju da odgovaraju. Ali ono što tražimo da oni koji su počinili zločine u ime El Mudžahedin, one jedinice, da i oni odgovaraju.
A ne odgovaraju, gospodine Jovanović. Ne odgovaraju. Uporno ne odgovaraju. Evo pogledajte Dobrovoljačku ulicu. Trebalo je da se potpiše sporazum između tužilaštva Bosne i Hercegovine i Srbije kako bi dostupnost podataka odavde mogla da tamo uzme relevantno. Strani, zamislite sram, strani tužioc 5 dana prije odlaska iz Bosne i Hercegovine ukida presudu, a nije htio da sasluša dokumente i vidi dokumente odavde iz Srbije. Šta Srbija više da učini? Dokle je Srbija da se ponižava u tom svemu? Zašto da se ponižava? A koliko sudova treba da sudi? Pa nek sudi jedan, a zašto ne uzme dokument? Zašto nisu napravili sporazum? Zašto nisu napravili sporazum o preuzimanju dokumenta? Hoćete da vam kažem da je 3 dana, odnosno dan prije, muslimanska strana odlučila da odbije potpisivanje tog sporazuma. Imajući u vidu upravo da će strani tužioc ukinuti priču o Dobrovoljačkoj i otići odavde. A Srbiji se zabranjuje da sudi po Dobrovoljačkoj ulici, bez obzira na dokaz. Ali u isto vrijeme, njemački sud, bilo koji, može da uhapsi bilo kog Srbina i da mu sudi za genocid u Njemačkoj. Ako branimo pravo, onda branimo prava svih. Ko zabranjuje Srbiji bilo šta? Ja moram da završim. Ko nama zabranjuje bilo šta? Ja se izvinjavam. Problem je u tome što mi vadimo iz te krvave Bosne ono što nam odgovara i to interpretiramo kako nam padne na pamet. To je problem. Mi nijedan sud nikad nećemo priznati, osim ukoliko taj sud nije politički, a iza njega ne stoji naša politika. Mi nećemo priznati pokajanje Biljane Plavšić u Hagu, nećemo to priznati. Reći ćemo da je ona strani plaćenik. Zašto se pokajala? Ona je htjela da izađe iz toga, nije imalo veze s događajima i priznala je to da bi sam završao proces. Znači zato se nije se pokajala. Ja vas molim najljepše, samo za kraj. Samo za kraj još jednu stvar. Dakle, u Dejtonskom Ustavu Bosne i Hercegovine ne postoji nadležnost Bosne i Hercegovine za pravosuđe. Visoki predstavnik koji kaže da ima pravo da nametne zakon i nametne zakon o sudu i tužilaštvu. On nema to pravo. Ali to je iz proširenog Dejtonskog sporazuma na osnovu posebnih ovlašćenja koja su date, ali tako? Jeste pročitali? Jeste pročitali. Nisu pročitali, da se pročitali ne to tvrdi. Evo opet ne poznajete situaciju. U bolonskim ovlaštenjima tvrdi da visoki predstavnik može da donose odluke iz nadležnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine i ministarskog savjeta, a ne iz nadležnosti parlamenta. A on je nametao zakon. To je sva prava, samo molim vas, ja samo molim da uđete do kraja u to, pročitajte bolonska ovlaštenja. Na bazi te iskrivljene interpretacije bolonske ovlaštenja, on je nametnuo 200 zakona u Bosni i Hercegovini. Jel bi vi to pristali? Na to? Na šta? Na to bespravno nametane zakone. Nikad sebe ne bi dobio u poziciju da mi neko nameće zakone. Jel da? Gospodin Dodik, to smo na onom prošlom okruglom stolu imali tu priču o zakonima i o nametanju i ostalom. Ono što ja vas za kraj hoću da pitam, znači, razumljiva mi je reakcija na ovu rečenicu, nije mi razumljivo što je prošireno na ceo narod, jer rečenica tako nije trebalo da bude shvaćena. Znači, dakle, razumljiva mi je potpuno i razumljivo mi je zato što to dolazi obično iz Sarajeva, a ovog puta je došlo iz Beograda i da to više boli i povređuje. Kako može tako? Vi ste novinar. Ne, samo sačekajte. Što sačekam? Ja sam pročitala Jer ovo izjava Milorada Dodika. Ne, ja sam pročitala ovu rečenicu koja je, znači, ovakva kakva. Pa ne, niste vi pročitali tu rečenicu. I rekla reagovanja koja su bila u Republike Srpskoj. Jer kaže Milorad Dodik 2008. godine u centralnom dnevniku, ja znam savršeno dobro šta je bilo. Bio je genocid u Srebrenici. I sad smo čuli da... Pa čekajte, u čemu se razlikuje to što sam ja rekao od ovog što je ovdje rečeno? Ne, ali niste me saslušali do kraja. U čemu se... Pa niste me saslušali do kraja, molim vas. Znači, ja sam rekla da je u ovoj rečenici, znači, rečeno da je počinjen genocid. Hoćete Tanjuk? Ne možeš... Hoćete Tanjuk? Nije sporna kvalifikacija sudskoj predstavi koja kaže da se u Srebrenici desio genocid. A to je sudska kvalifikacija. Aha, a nije sporna. Ne možete uspjeti. Kao sudska... Ne možete uspjeti. Ja znam da vas ništa ne obavezuje. Zato što ste ipak iz Bosne. Ne, znači jedno je da se govori o tome da je... Ja sam iz Republike Srpske, nisam iz Bosne. Da je u Srebrenici učinjen genocid, ali da je to shvaćeno kao da je srpski narod u Republici Srpskoj genocidan, je li tako? To je bilo tumačenje. Ma nije tačno, nego je ta reakcija naručena odavde iz Beograda. Do toga nismo ni došli. Ta reakcija je naručena odavde iz Beograda, od onih na koje se ta izjava odnosi. Pošto niko u Srbiji ne može da pročita celu izjavu.
Pa dobro, možete da pročitate? Jel možete da pročitate rečenicu koja kaže da naš predsjednik treba u Banja Luku da odnese nešto više od onog što je odneo? Da ne može Banja Luka sa predsjednikom Srbije bez predsjednika Srbije da bude ista. Da ne može da bude čiviluk za Karadžićevo ordenje. Znam, ali od početka pokušavam to da vas pitam. Ne pokušavate to? Ne, pokušavam. Ja sam vas pitala šta dalje stoji. Ja sam dao orden, nije Karadžić dao. Šta pričaš tu? Taj orden je Karadžić uspostavio. Nije tačno, ja naručio prije mjesec dana da se napravi. Šta pričaš? Da, znači stvar je u Limu. U Limu. Stvar je u pravu da mi damo orden. Dobro, jel mi I to je pravo. I nemojte da to sporavaš. I nemojte to da skrnavite. I nemojte da to niveliš. To pravo vam je definisao Karadžić i prvo ga dao sebi. To je pravo Republike Srpske, a gospodine Jovanović, Ustav Republike Srpske prošao je mišljenje Venecijanske komisije i rečeno je da ne odudara od evropskih standarda. O čem pričate? Pričamo o tome da ne... Pa pričate, a ne znate ušto čem pričate. Pa znam vrlo dobro. Ne može da stane predsjednik moderne demokratske Srbije u niz laureata koji počinje sa Karadžićem u kom se nalaze Milošević, Nikolić, Mladić, Krajišnik, Plašićka. Molim vas, da je li za vas relevantna Venecijanska komisija? Je relevantna? Hvala vam na pažnji, ovaj razgovor je završen. Odlično. Ja ne mogu.